روش باش خوشکم برای دلال از برای و رزانم برنامه کنو سر راستی اولا ازاتی دی ویدیو یکمین دا من نشانی و دادی اولا ازاتی جکو داره هاتیه دی ویدیو دیدیه دا از دخوازم نشانی و بدم چه گوتش تیب سر دا هاتونه ازده کرنه جبر گو دی ویدیو یکمین دا من نشان دا گو ریا ازاتیه بخوا عین اسلامتی رو حکتی بدمه را هاتا گو هارتن هدنا خاکرن وک اول خو نشاندن دناف خلق دا ایرو از دخوازم برنامه که چه کم سر شهدا دین وک هر دینه که شهدا دینه ونی هیا وک اسلامتیه و ازاتیه جدی شهدا دینه وانا هیا لبن دستی من دا سه قول هنه یک دو جه مش انترنت دا خستنه و یک جه پرتوک خلیل جندی دفر دا جه گلک اول و تکست ازدیا هنه یک جنا وانا شهده دینه لبراستی حرس نوکی هفدنه ده اورته و حرس که ده اختلاف هنه تشتن هنه دفر دا هنه دفر دا تنه تشتن هنه دفر دا هنه دفر دا را کرنه از ده خوازم ایرو نشانی و بدم چاوگو زانکار دین به ملت دکانن و چاوا گلک تشت هنه جه تینا را کرن جبوگا ملت شاش بطه و هفده با برگو تشتن هنه راسی مرش برو وفاده دکه جبروی که تشتن هنه جه را کرنه تشتن هنه بسر دا زیده کرنه شهده دین دست پیده که ام به هفته را بخون رقم یک ده بجا به دستوری خوده وک مجوار نشان دایه گلک گوتن ونی نها ببینن دفان قولان دا حمی عربینه و طور یعنی ایشی کرداتیه ایشی زمانی کرداتیه او زمانی کرمانجه جوه مسئله وطنه گی حمی عربینه به دستوری خوده افتشتانا یه انسان صوفی اوناد بری گشت که وقتی که اکبان خودی خواهن بر اکبان تشتکی کن ده بیجن به دستوری خوده دستور جو خوده دخوازن قول رقم یک ده بیجن به دستوری خوده هر اوا نه خاریا نه خوا شهده و ایمانا من ناو خوده و طاوسی ملک دبت روا یه ده دیه دا او جی ده بیجن به دستوری خوده هر اوا یه نه خارنا دکت نه خوا شهده و ایمانا ما بناوه طاوس ملک دبت روا اگر ام ببینن در رقم یک داده گوتن دین و گوتن خوده ده قول اید دیه دا تنه ارتشتا تنه گوتن ایمان بسر دازیده کرنه ده برتوک خیل جندی دا ببورینن ده ورده اف گوتنا گی حمی تنه جه شهده دین من دا دست پیده که ام وگر رقم یک ده بجا شهده دین من یک الله ملاک شخصن حق حبیب الله مقلوب مرگاه الصلاة ید دیه اوجد بجا شهده دین من یک الله طاوسی ملک حق حبیب الله مقلوب مرگاه الصلاة دیه خلیل جند دا اوجد بجا شهده دین من یک الله ملک شخصن حق حبیب الله مقلوب مرگاه الصلاة لور یک دبه شخصن یک دبه طاوسی ملک اف حضانات بین شخصن افاد به طاوسی ملک انا تو که از دی تکرشن سرخوا قبول بکه ویدیو هن از این اکا نشانی و بدم کام تفا هفته ساکن یک جوان فرزا شهاده دینیه فرزا طریقتیم جب خیره خدانی خو و توصیم لک تو شهاده دینی بومو تماشاوانه بیشی سرچاقم شهاده دینی دستوری خوده هر اوا نخورنا نخوا شهاده دینی من بنابه خوده و توصیم لک دبن روا شهاده دینی من ایک الله ملک شخص حق حبیب الله مغلوب مرقه صلاة ما لالش مقلبه جوتت خبا لوي حردي زد خاني سردي كشنا بريش خادي عبابتي وسجده سلطان شخادي باش منها توصي ملك شهد وإيمان منها كان ياسين مورا منها قابل مغال حاجة منها قبلت بدر قبلت منها سلطان شخادي باش منها بنيا تشافت منها خدمت قبول خوش كامن افشار ديني كين شاتا كريا خدي المدرسة تشنا مدرسة وفرد بي شهادة ديني ميك الله توسي ملك حق حبيب الله مقلوب مرقى صلاة من المقلوب المرقى إلا لشير خداني قبي جي مهي بني مهي جي ازدخان دو خدي وشيخادي ملك شيخات زندكشين عبادت وسجوداي شيخادي غفورة ملك شيخات زني مشورة شيخ شمس نور شهادة إيمانا ممنوع بالطاوسي ملك
قبوله شيخادي باتشايا شيخ بكر مولايا شيخ شمس جرايا شهداء إيمانا ممنابي طاوسي ملك دايا حق خدايا شيخ شيخادي ملك شيخ حسن شيخي شندي شيخة ودي حق منه شرف الدين ديني منه طاوسي ملك إيمانا منه شيخادي أركانا منه ناصر الدين جلاتي سري منه شيخي مشي خادية بري محلق الهوى طاوسي ملك نخورية نبا خورية نخوة شهادة إيمانا ما بيد براوة من بري محلق لجورة حجامة كافو زمزم قبة البدورة مكان سلطان إزديمني سورة جي سنية بيد بنا المورة من كان منتي وابرتم شريعتي حذر شكر آبتم سر بشكا سنتي نتكارم جادية شيخ وبير وهوستا مربي يار بري آخرتي پیش بارم ناوي سلطان ازدي خند كارم سحيمة ابراسية ازي ام يزيدين مريد شيخادين بقولوا اركان خرازين ام چونا لالشا نوراني يا شيخادي مساري خبتداني ام نزان انتزاني خدي قبول بك في دعامة آمين. دفا فيديو دا يك دبجا شخصن یک دبجا طاوسی ملک آنا که تو ازدی تکرون سر خو قبول بکه جبرویه که هگر کتابک تنبه و حمیل سر کوم نبن و نبج نوو گوتن مایا گلک شاشبون گلک تشت و تی که ناو و جه جناو رابن لفدره دو خوازم جوارا نشان بدم چاو شهده دین ازدیا عینا مینا ای اسلامتیه ای اسلامتیه به اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله لفري إزداد بيشد بشهدا ديني من يك الله ملاك شخصن حق حبيب الله ببين شاوا حرد وجهفده ونيزيكن وحرد قوتنجي عربينا يعني قوتنجي عربيتي لفرد كتاب خليل جندي دا تشتاقي باش وگر وران دي زماني عربي مرا كنا بهترجي فعم بكا ببين ام بهفده را بخونن دبي أشهد أن لا إله إلا الله شهدا ديني من يك الله ترجمات تي نفس قوتني وك ايه ام دي اسلاميتي دا ببين اشهد ان لا اله الا الله ملاك شخصن حق حبيب الله اف قوتنا حمي عربن ملاك شخصن حق حبيب الله شهده ديني من يك الله اشهد ان لا اله هفتشتنا حمي عربينا جي كاتنا نوف كردما و افتشتنا بملات خوتنا خاباندن جريا راستي درخستن قول تمام دكا و دبيجا سلاوة ما اللالشة المقلوبة المرجهة الجوة قبان الوي عرضي ازديخانة السردك شينت بري شيخ آدي عباداتي وسجوداتي أو رقم يقدر رقم دو تيجوتن بس سلاوة ما المقلوبة المرجهة الوي عرضي ازديا اللي دكت سجوداتي أم باقرن يه خليل جندي دبيجا سلاوة ميران اللالشة المقلوبة البرهيمة جوتة قبان الوي عرضي ازديخانة سردكشينن بري شيخ آدي عباداتي وسجوداتي لفر قوتني لالش لفر راكرنا جوتة قبان لفر راكرنا سردكشينن بري شيخ آدي عباداتي لفر راكرنا لفر او قوتنا هنا والفدري قوتني برهيم سردو زیاده کرنا لفرد گوتنه برهم تنو بینه آنا ها دخوازم از گوتنک بال من کشاند دست بی که ما خواند بیجا مقلوب مرگه صلاة یعنی به زمان عربی لفرد بیجا سر دکشینن بری شیخ آدی عبادت و سجودت یعنی جی شیخ آدی لی لو داره تکشاندن صلاة و سجودت آنا دخوازم اشتا پرسکم چه معنی گوتنه صلاة و سجودته سجود بمعنى تيو دائما قمرو داده كفال سار چوكا ومران نميجده که او سجوده و گوتنا تکانی تی که انترنت تکانی لی بگره چه معنی گوتنه سجوده دفر داج دکته بیه خیل جند داجی دینی فساندن ده بیجه عرضی ازدیخانه سر دکشین بری شیخ آدی عبادته و سجودته يعني شيخ عدي شيخ آدي بقولن شيخ آدي شيخ عدي حرتك تياكن لوردك شون عبادات لوردك شون سجودات قول تمام دكا ودبيجا سلطان ازدي باتشي منا توسي ملاك شهدا وإيمانا منا كان ياسبي مورا منا كهف ومغار وزمزم حجا منا قبلة البدور قبلتا منا سلطان شيخ آدي باتشي منا
شي شمس مسابي منا بينايا جاوي منا پیر منا شیخ منا مربی منا خدان منا دیر دجی که گوتن سلطان ازدی پادشه منا طاووسی ملک شهده و ایمانا منا کانیا سپی مورا منا لالش حجا منا قبلة البدور قبلتا منا شي شمس مسابه مفر منا شيخ منا پیر منا مربی منا خدان منا أنا أم كان فقرنا قوله يه رقم يك أم كونن ببينن كاف ومغار وزمزم دي رقم بدودو تنانا سلطان شيخ آدي باتشي منا دي رقم بدودو تنانا بينايا جاوي منا ده رقم يه بدودو تنانا ليه رقم بدودو تاني بساردو قوتني لالوشي هوتيا زيدا كرن أنا خازم شتا برسكم جبوش الفداري قوتن كهف ومغار لا معنا حرب قوتن بعربينا حرب قوتن جياكن وزمزم هاتيا ناسكر هاتيا قوتن جبرقو شيخ آدي دهاتا ناسكرن شيخ مغاري جبرقو شيخ آدي چلا چه دكر چلي زستانه چلي هاوينه وك صوفيتي دي چلي زستانه و چلي هاوينه هيا دي اسلامتيه دا و بدهات ناس کرن به شیخ مغاره جبر گوتیمی چلال چه دکرن ده قونا دو جی هیا دم گو شیخ هاتنا باونی گوتن کانی او شیخ الكهف شیخ المغار جبر گو گویا که داتا ناس کرن ده فردا زمزم جی هاتی ناس کرن ما قال اشتا پرسکم زمزم ده بیجال بداره زمزم حجا منا زمزم جبوتا ازدی هاتی چه کرن زمزم جبوتا ازدی هاتی دادن نا ده قوله کی ده هیا تاني بسندن البارتن قولي شيخ آدي وميران دبيجا دماغو شيخ هاتن لويني كوم بون هاتنا باوني هاو شيخن شيخت كرمدار خواست نگو نميو افداسي بكن او شيخانا هفالت شيخ آدي جكرم خوا جوانا را زمزم چيكر او زمزم درخست زمزم ورا درم شيخ أول مغاري ميرج بر محمد رشا خرجري ورابن وتكسن زلي ابدلي مغاري وصلين الدغل دري مغاري وبروادا شون اخواري قوتن اوردو شابش بو خداني حكاري هات الشيخ التبابة والشيخات التصلابة شيخات اشكرمي عليك بدابة شيخات بخو سلطانة اب أدبة اب أركانة جيميرة نيشان دانا سيد أحمد هاتا جنقة وبخدر راتكتا دنقة يا شيخادي جي ميرا سحتي طنقة محمد رشاد بيجي السيد أحمد وتسروري حمية أقر تبسلا خب مغاري بنيا تقود فروارا سلطان شيخاديا دا صد التو ميرا فرابة جيا سيد أحمد دبيجة هيجة معابك دبيت شفيجة دا بيب كندستان ونميجة شيخادي بخو سلطينة ودنكت كتب نهينا حوجا ما بعابينينا دسنا ميجا ماج ميزينا قلي ميرا آبك شخورا دركن ودستي خبز ونتو فركن اش اوباج ميري خبنا دركن جندي سيدينا ويدن كتب نهينا بعزتا باشي من
مطاقة آبي ويناني نينا شيخادي بحنرة وكازانا البرا قل تعال يا زمزم ورا اش قولي بصي جمي تني شيخادي بكلمي آفينا بجبرك عين الزمزمي اتميرا معني او جيرا انجي ميرا شيخادي تخواجت شيخادي هنا بجيرا تزبيه وكاز السيد احمد الكبير هنا بجبرك كعبة الله قال موجو بيلد ابيرا وتبيجد محمد رشانه شيخادي خوش سلطانه افقرنا جم خليل جندي قولي ويدوجي دبي سلطان شيخ آدي باتشي منا شيخ بكر مولاي منا سلطان ازدي باتشي منا حجي محمد بيري منا شيخ محمد مربي منا طاوسي ملك شهداو إيمانا منا كانيا سبي مورا منا كهف ومغار وزمزم حجا منا قبلة البدور قبلتها منا ملك شيخ سن بخاي منا شيخ موس سورة خداني منا شيخ شمس مسابي منا شيخ شمس مسابي منا وبينايا جاغي منا مساب يعني بعربية وتي قوتين يعني مذهبي أزوان نشان بدم ده قولي رقم يك دو ده بيجا شيخ شمس مسابي منا بينايا جاغي منا بيري منا وشيخي منا مربي منا وخداني منا دي جورجيوز مشكلات بشي شمس مفاري منا لكن مالفداري ماخون بعربي دبيجا مذهبي منا شيخي منا بيري منا ومربي منا وخداني منا لكورنا مفقر عند كتاب يه خليل جندي دو دبيجا شيخ بكر مولاي منا دفان حق أولاده قوتنا شيخ بكر مولاي منا تنوبينين دبيجا حاج محمد بيري منا دفان حق أولاده چكرنا جوارو كيف فراغت ساشن دونينا وانا كي جبوش دونينا جبوغا تو شيخي خو تيخي وداري لإيه راستي نورقا إيه دست بيكي ماديد بي شيخ بكر مولاي منا حاج محمد بيري منا شيخ محمد مربي منا شيخ موس صورة خداني منا شيخ شمس مسابي منا بينايا جاوي منا دفان حق قولان دا نوفي فان كاسا نهاتنا ذكراندن أبي إيه يه شيخ بكر يه شيخ محمد يه حج محمد أنا دخوازم كاتو إزدال اشتا برسكم جبوچه هاف نوفد عربي هاف نوفد إسلامي وك شيخ بكر وك حج محمد وك شيخ محمد وك شيخ موس وك شيخ الشمس أبلاقي قوتنا عربينا كينا في كاسونا جبوچه نوفد هاف عرب وطنا نفسانن دناف قولي قوتنا إزديادا حدو ست شيخادي داي او راديمون بوين راي شيشن درابو قوم اب ملت بخوغرت قوم تكرم مذهبي ايفي ملتي اي سنتي ملك فخر دي رابو قوم اب ملت بخوغرت قوم تكرم مذهبي سنتي ملك شيخ حسن رابو قوم اب ملت بخوغرت قوم تكرم شيخ سنتي شيخ بكر رابو قوم ملت بخوغير قوم تكريم مربي سنتي مولاي سنتي متكريم مولاي سنتي أول تمام دكات دبيجا أمورن يه رقم يك أم بخونن دبيجا الحمد لله ج آدية ووارتن ج كفارة وروافدا أم هافتنا سر بشكا شيخي سنتي أولي يدي ديدا لفدرين حردك نوكي هافذنا ياكل جورة ياكل جيرة ام دوكا من جير يقول ديدو رقم ياكل جير تبي من نذكر من جا آدية ضافات من جا كفارة وروافطة ام آفتنا سر بشكا سنتي أمر كتابي خلي جندي تبي الحمد لله جا آدية ضافات من جا روافطة جا كفارة وروافطة ام آفتنا سر بشكا سنية
از دخوازم لویداره او کسی دبیجن زمانی ازدکی گوتن من آنها جوا کسان رایا دست پیک قول مخان دبه به دستوری خوده به دست پیک قول داد دبه به دستوری خوده هر اوه نخواریه و نخواریه تمام نخوا باشه دبیجه چه؟ دبه شهده دین من یک الله دست پیک گو به دستوری خوده هر اوه باشه دبیجه شهده دین من بناوه شهده دین من یک الله خير الفرد بيجا خده وخير الفيداري دي بيجا الله الفيداري دي بيجا الحمد لله جاء ديا انا اشتا برز كما وحركاسي دي بيجن زماني ازدكي الحمد لله بزماني ويا دست بيكي ما خوان بخده دي بيجا نادي بالحمد لله ابا ما دخواست جاء كاسي دي بيجن زماني ازدكي وقال لك قوتن هانا دناو دا وك خنزير ووك كافر ووك سنات قال لك قوتن هانا بزماني عربينا ابا بزماني ازدكينا از باورناكم وگر زماني عربي بخون زماني عربي ون زمان اف قوتنا حمش كدري هاتنا ما خابن ون زماني عربي ون نزانن ون دي بيجن ابا خلاص سدي سد ابا زماني مايا انها كورنا وگر نقول دي بيجا الحمد لله جاء ديا جبرجو دي مولبات شيخ عدي اونا کسی دهات من ناسکرن دین ازدیا به ناوی آدیا دهات ناسکرن دست پیکه به وقتی را هیدونا ناوی وان هاتا گوهارتن بونه ازدی گوتن اگو عربی یزیدون بسر دا زیده کرن و وارتن جو کفارا و رواف دا اف کسی نها ده بیجا زمانی ازدیگی کفار کی نبرای من روافت کی نخوش کبرای من ده بیجا هم آوید نسر پشکا سنته سنت کی نه هگر لفه داره وند بیجن به مسلمان را وند بیجن خوش کبرای من مسلمان ده بیجن به ما را ونخو کفارن ون لفه داره ده قول خواده ون بخال سر غیری خواه وند بیجن مسپاس دکن جو خوده گو ام جو کفار قد کرن و جو رواف دو کفار امزانن مسلمان هر کسی گونه سر ری اسلامتی باور دکه جوان را دبیجن کفار و روافد جی شیعانه خلکه یه گو بی علی بی حسن و حسین دماشن جوان را سنت لجبر گو وان تشتی گو دماشانه وان قالك تشتهابون شيعة قبول نادكرن جي سنته نوفي وان كرن روافد لجبر قاف تشتو رفض كرن اف تشتو قبول ناكرن لسار خوب قول تمام دكا دبيجا من ادكار من جي ميرا وافارتن جي كفارة وخنزيرة ام آويدنا سر بشكا شيخ و بيرا قولي رقم دبيجا من ادكار جي ميرا وافارتن جي كفارة وعنكيرة ام آويدنا سر بشكا شيخان و بيران اموار جم خليل جندي ام ساكن خليل جندي دبيجا چل سر اكي دبيجا وافارتن جي كفارة وخنزيرة لفرجي خنزيرة الفرجي خنزيرة بس للفر بنيك ما خابن قوتن قهارت يكرا عن كيرا ام آويدنا سر بشكا شيخان و بيران آنها از دخوازم جيگلی ازدي پرسکم مجبو چه ده قول وی ازدي دا تی گوتن ما پرچه بکه جي كفارة وخنزيرة بس بيكي ما خوند كفارة وروافد بو شيعة ما بافي سر بشتي سنتي بشكا سنتي يعني بشتي سنتي الفرد بيجات ما قد كيجي كفارة وخنزيرة كتابي خيل جند جاب شتوتي كنسوندن جبوچه ون سر غيري خوند بيجن خنزير تماش خنزيرة وش كفارة وروافد تما قد كي اگر نجي اسلامتيو ام فيتشتي ام جيد اسلامتيو دا دبينن افتشتو جيد القرآن دا كم مرنا قرآن هم بخونن ده سورة المائدة دو شست ده ورده ده بيجا قل هل أنبأكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبادة الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سوء السبيل
قردة وخنازير كينا قردة يهودينا خنزير جي بناف تينا ناسكرن مسيحي افتشتاقي جي قرآن هاگر افتشتاق قرآن ده هاش بوش بناف وادو جي ها وقو مد فيديو اسلاف ده موتين نشان کرن مقوتي بنو ديني ازدت رهكا جي اسلاماتيه ده فردا ام دبينن قوتني كفار ده فردا جي دو قرآن اسلام ده جي هر کسی گو بسلامتی باور ناکه دکفرینه والفرجي از دی دبیجن تمجوان كفارة وخنزيرة تمجوان قدكي تمجوان بده هيلا قول تمام دكا دبيجا منت كارن جي منتي ووارتن جي كفارة وشريعاتي ام آويتنا سر بشكا شيخ سنتي قول دي ديدو دبيجا منت كارن جي منتي ووارتن جي كفارة وشريعاتي ام آويتنا سر بشكا شيخ سنتي كم خليل جندي دبيجا منت كارم جي منتي ووارتن جي كفارة وشريعاتي ام آويتنا سر بشكا شيخ سنتي انا ام ببينن شيخ سنتي اجمعلنا محسوبين على شيوخ السنة بداري ما قول چين ما دي لفداري دبيجا ام هاويتنا سر بشكا سنية دبي وجعلنا من قسمة أهل الطريقة لفر نفس أو قوتنويا هاويتنا سر بشكا شيخ سنتي الفر بي وجعلنا محسوبين على شيخ السنة سنة كنا سنة سنينة جبال دي إسلاماتي دو سنية هيا شيعي هيا حنفي هيا صوفي هيا أحمدي هيا علوي هيا درزي هيا كاكاين هيا قال لك الري إيه إسلاماتي ده هنا وياك جنوفون إيه صوفيتي إيه إزدوتي لفر داسبيكي أهل الطريقة وترجمة دي دبا شيخ السنة يعني انتما بكي ما بحث من سر شيخ السنة سرية السنة داسبيكي دو ماوت ما خواندي چاوا گو خوش جوان نزیک دکه چاوا دخوازه بنو خوش کفارا دورخه جه رواف دا دورخه جه خنزیر خوا دورخه او کسی نداره خنزیر چه یعنی براز بکردی تما حساب بکه سر خلکه و شیخت سنته مرگه جوتت قبا نوی اردی اردیز دی خان سردکشن بر شیخاد عبادت و سجودت سلطان شیخادی باشای منه شمس مسبا منه دنیا چاوه منه پیر منه شیخ منه مربی منه خدا منه الحمد لله جادیا وارتن چه کافر رافدیا ام هاویتن سپشکا شیخ سندیا منتکارن جمیرا وارتن چه کافر و خنزیرا ام هاویتن سپشکا شیخان و پیرا هگا خودی کر ازیدینا سر ناوی سلطان ازینا ام بقول ورکان خود رازینا قول تمام دکه دی بیجا هگر خودی کر ازیدینا سر ناوی سلطان ازیدینا ام بقول و ارکانت خو درادینا ام تکیمنو خودی تماما بردد بیجا هگر خودی کر ازیدینا لسر ناوی سلطان ازیدینا ام بقول اركانت خو رادينا اركان جاي كيزي برضه كاتش معسي قلتنا اركانا دي اسلامات ده بينج اركان هنا اسلامات صار بينج اركانو هتيقرتن روجي هارا حاجة اسلاماتية شهدي دين براسي من دين جبير كنا بينج اركان اسلاماتية هنا وازي صار فيديو جوار نشان بدم بينج اركان اسلاماتية چنا ودبيل فيداري ام بقول اركان دخول رازينا قال لك قوتن هنا عربينا قال لك تشتن هنا عربينا مخابنا اف كاسي قو بعمر مازن يقو عربي نزونا يقو نزونا بخونا طبعا نزونا شو معصي قوتني اركان وخنزير والروافد وكفار والحمد لله ان اف قوتن حميقي عربينا وتم خليل جند دجي تي قوتن هكر خدي كر ازدينا سر ناوي سلطان ازدينا الحمد لله بقول اركان دخول رازينا انا خوش كبري دلال افتشتي گوناکا مشوار خواندیه افتشتي گو مشوار ناکا زلال کریه از هیوی دکم گو لسر ویتشتی بفكرن لسر ویتشتی ون برسكن ما شاء الله قال لك شيخ خانه لسر يوتيوب انا ها لسر فيسبوك قال لك كار دكن جوان شيخ برسكن او كاسي گو بس تاني تكاري خواتنا لسر فيسبوك گو خدماتي بكن هر انجام وانا جوان برسكن
جبو چاف گوتنا حمید ناف ما دهانه جبو چم خلقه ده کافرینن جبو چم خلقه خنزیر هم دبینن جبو چم رواف دانا عجبینن جبو چه تما تقول ما دواتیا گوتن ده گوت ما سر شيخ سنات تما حساب بكي جبو چه قال لك قول هنا نوكي هفدنا برسكن الشيخ خو واگر و برسكريك جنادن ورم با مسيح انجيل بخونن مسيح جوارا بيجا او كيا وچه جوا دخوازه جبرگو ده انجيل دواتي نفساندن ده بيجا هاگر و نزان هارن برسكن ده كتابه دا خوش که برایم پرسکن و اگر شیخ اگل هم بر و سکینی گناه شتا پرسکن زن با او شیخا تشتی نزانه زن با او شیخا یا اینجا او شیخا تشتی زانه نخوادش تر حوال ده راستیه انجیل ده بجه هرم پرسکن بخونن کتابا جبو گون براستی خواگن بخونن انجیله جبو گون راستی زانه بن نحو جون قرآن بخونن جبر گاو بخوا قرآن ناکا مبخوا مبیست چاوا گود قرآن ده خلقی قرد و خنزیر حساب دکه و ده فردا جی او جي كفاره وخلقيه ده كافرين وخنزير حساب دكا از دي نفس اسلاماتيه براي من خوش من از دي نفس اسلاماتيه روحها كاجي اسلاماتيه لي برنجا كيدن ناقا درزي هنا صوفي هنا احمدي هنا كاكاين هنا نفس عين ري صوفي دينا هفنا لي قرآن هاتيه ترجماندن بزماني كردي ناو كردي باقج كردي ایگو تا و هفته دکه زمانی عربی و زمانی کردی تا و هفته دکه جبو ملت شاش ببن خوش که برای من اگر پس کلی که وهابن و امکانن سر یوتیوب سر فیسبوک و امکانن جمعه را بنفسینن از مستعدم جابه و بدم خدا و حمیه پیروزی بکن